گرتن و رواندن دخواست کردن پارا ج مالباتن گرتیان نجاره که یا بردام ولی چهار سری پیتیوی دا که دوباره نوزیرتر مل سروی مجاره پراسنی برای از مصطفی شیخ و چالاکوان و اندام ریخستنا ماف مروفی الافرینه ج بیروتی وید گلمه دابه برای از مصطفی افدمی باش کورتو کرمانجی هم بحث بکین باشه اوان ریخستنا داعش کری و اوانها چکدارین سرب ترکیه ودکن چو جدایید ناف بینوان ده هیا گریدای مافن مروفان و رفاندن و کشتن و طالان کردن مال و مرکوانه. بله ما مستجروجا دادگری حیان نها بن بکرین نهاتی سکراندن و روستاندن بردوام حیانی نها روز بروز و گاو و ساعت به ساعت. یعنی مثلا آد خیا کردن دو داویا پاشن داد سالا بوری دا نزدیکی 10,400 10,500 هاتن رفاندن و چسد نها نخویای چهار سروانه نخویایم. بلکه لما بطا لگنده حسي حيانها سسي هاتن قرتن يك عمري وي 65 ساليه بنابي عبد القادر بنابي عثمان عارف علو عمري وي 65 ساليه تي رباندن نا تيكاليوي بسياسه راهي نا تيكاليوي بچقداريه راهي ظلام كي كالامير هاتي قرتن حيانا برچابه مثلا عامر محمد حيانها قرتي الجندي حسي لگنده شرا خورد سال که یک وگری مالا خود درب مالا خود خازه گاب مالا خود خازه وی لوی دزن ناوی وی طبعا داود خلیل بردمین تاود لی دزن کتک دکن لوی دخن جمال دقاوتینن چاره به هیوا بوریدا لگنده شخوید کا بشار حنان مبرد بیشن جمالا بخورو او جهاد کرتن هاد رواندن حتی ناکا بنجاف کریه يعني روج بالروج كان بفيجن تدانا وحزارنا يعني نت يعني حد هيبك درباز بيه حروج درباز بيه حد تعتق وقاب درباز بيه من بيكرينك هاي جقرتني دار قد كريني جمال شوت ويران كريني زب كريني مالا يعني فرد بريني مالا روج بالروج ساعت بساعت قاب وكي تجي ما جا بيكري روش بروش اف كريار در حق ولاتيان طيبه تجي سيفيلان بردامن صدام چنه بردام صدام چنه افکریار نه این راوستاندن حتی نو که یعنی رنگ هم وجه و کار خصنا ما فهم رو و عفنینه چش ناف خود چش در وجه گلک کار انجام دا بجوی راوستاندنه لی بردام هنه افکریاره بله اف يعني بلكي نهار رابورك ما رخصنا ما فهم رو جبري في بچانس هذا مداخل اللي كنت ميدانا يك دبيجه یک دبیجه مستوطنینا دبی ائتلافه او دبیجن دبی سر ماتور که ماتسی که دگرن هفته دبی او ماتورا آمنه نه آمنه المهم مستوطن که عرب قرار دبیجه انه گرک سوزان ما فرد ده سالی یک کرد لعفرین دا نمینه ائتلافه و ترکا سوزان اهلی غوطا انه یک کرد ده سال دا لعفرین نمینه بلکه طولان فولاد نائب رئيس والي هتاي بو لسر سراي السكيني العفريني بقيادة جيش الحرة جو ببيت شتنارا قد جرك روج جواري زارين كردا بخاص للشجاعة وشارع بمشن يعني اف بيرانك ابا ربازك تداد مشن من منهجه انه كردا تنبكن برشي بكن جعفريني درين وفالا بكن ابا سياستكن وانا رد المظالم شكر اللي مخابن رد المظالم تكر نكر يعني بري في لقندي ميدان اكبر دار هذا قد كرين ما برا قد دار تاخذ كرين برن عرضي دار نهاتي قد كرين تمام ام تلفين وانا ذكن دبن بيكرن تكرين جاء اركن خارانابن واجب خارانابن مخابن يعني افبل بيكرن بردومن ما بس طمجي اوا يعني النافخو حتى انه كاتش چهار سري نبوينه حتى امريكا جي قالك جرا بيدن قال برانبري فان بن بيكارين چكدارين سر تركيا يعني تركيا بخوجت كات ناف چند داگير كري و يعني النيات نينه بلانوان دانينه طيبتي جبوي دما بجبوي راستان رنفان كرياران يعني فان توانان ببنا دادگاه كنيف دولتي از باورنا كان جبركم مصالح السياسيه دي امريكا وغير امريكا او مصالح خاي يعني بوي عفرين ترجمان ديوان بتركارا هن تشتي ناكن ام روج بروج بن بيكرنا دشينين منظمه الحقوقيه ام دشينين بس مخابن يعني حميل الدنيا بيشاره يعني بيشاره سرج مره نابينه يعني انا مثلا دكتور ما بس تمجي افي برز مصطفى مادام بيشاره سريه حتى ولاتك زليزي وكي امريكا يجي اگر در فتي بدي او جي بيدنگه
يعني هي نبجوانن وان توانا ببنا دادیان اف دولتی تایبت جبوی راوستان دنی مادم دنیا همی بیدنگه یعنی دا ببتا کیسا کی نیف دولتی بتایبت جی حمي دنيا بيدنجا حمي دنيا بيدنجا حمي رخصين ناف دولتي بيدنجا ناف رخصين ما في المروبا او قال لك جمع رابور برن مثلا لين تقصي الحقائق قاتل رابور جمع بن امددن وانا روج بروج امدوانا دشين لين مخابل حمي كرن بلالن لسر عفرينه يعني عفرين ترى تبيجم دقنا من تر يعني لحظات امدبيجن تناي الا بن بيكرن تيكرن يعني بري بي حيجده رواد بيس حيشتي ياكا دازدا ده حزار و بيستا خورتك شا شغلي بي هذا رابان النبي ازاد نبو ازاد نبو او خورتك جندي باسله درد كبي شغلي خا بيشا مالاوي تي راباندن وحيانا هچاره سره و نخياج مالا باند خازن 50000 دلار مالا باند 50000 دلار عفرين بكير ماي يعني او روج بروج بن بيكرن تيكرن اورد المظالم ايرو بيراش تغليم ايرو ابوان راش تغليم رئيس المظالم مقو اب بن بيكرن تيكرن اب كورتك تشيلسي سالي ازاد نبو هاتي ربان تشماوين كان سري نابينه دبجام كان سري بمن لما خابن كان سري نابينه جبرغو حمي كيفيه قياد يعني القاشو قياد باشا مادام چاره سری نینه یعنی دوی دمیدا جبوی ولاتیان وچه ولاتی رابنا سرخوا نافخوب تایبت جل دجیوان چک دارا يعني بقشتي شراكي دست بكن دجي هزين تشك دارين سر تركيا وافين نافشين وان دا گير كريان جي يعني بيدنگي بهل بجرن هر تشتكي هاد دزين بيدزين يعني جي گرتن يعني روش آلوزه هين بيجن چارة سرلينه و روجيد في روشا يعني ولاتيد في روشا بزحمت دا جيانه در باست كن ما مستعفرين يعني بالراستي قر امراو شوانا مشيروبا بكن عفريني دزيندانك فردانا عفرين بي زندانك فرد يعني باورك كردك شقامك شارك نكن هر شارك يزن گندك نكن هر گندك يزن يعني قابت كد گندك كبي گندت تاي يكي افغانستاني يا باكستاني يا غوطا يعني لبين ناسنامه تدخازين نفيسات تدخازه هر گند مرو خاب ببينه وري نفيسات تجمع ما حتى تهري وري صدبون بين شاش نابي كرد مالي قدرين يعني بيحبسك مازن خيري مالي ما مالتين دزين وارتين دزين حرشي تدزين يعني الدكتور محمد تمو من هاقود 6 سالين لعفريني قالوا وسي محل ويبرنا لشارع رجو جم في او بنايه روليان او خورت زلام دكتور شي جم اولين المظالم جو خيو اب مال من درين برنا يعني شهر سريك المرا ببينن قابا هواج نفسقها رد المظالم دردك به عناصرت سلطان مراد شين بيشيبي vera gun jarek din devê xwebekê em ê zimanê te xwe dikin û serê te xwe nabê ev malê me ye destê me ye yani ridil mazalêm vira girî dikin dubira telefîn dikin anasê dibe em ê te bikujin girtî giliyê me bikiye yani zilam xwe yani welatiyên Efrînî neçarman yani çawa bikin tamam bes welatiyên Efrînê jî û navçeyên din jî ev ê dagirkirî hemî gava gazindeya heta şwab ku jî tîn weke rêxistinên mafên mirov dibêjin navê me avin taybetî jî lê tiştekî ji bo me nakin yani كيسن مهمي ما رادستيوان كنا لي برهمك نبويا غازندكش الين سياسيين كرديج هيل هندري روجاوي كردستان بيجن او مجيلي هندنا كو ناف مال ريخن للاليدن مالين كردات شاوتن چاره سريب تايبتي جبوي دما بيت دستي ودا چه هي هندي چبكن تايبت جبوي ولاتيان اگر چنه با ايش ازارين وان كيمتر ببن ريكفتنك دي بكرن دمت بيدا طبعا بانك المجلس الوطني الكردي دبي جبري حميك هسا جبرجو وان وامجد بينن او خدانه مشروعين يعني او خدانه قلن او دبنا ام شرعين او ام بانك لوازكن طالما وانت ائتلاف انا عفرين بن بيكرن تكرن كشتن تكرن دين تكرن تغيير الديموغرافي تكرن قندن هنا حيانا ها كرد يك جنيني فرقنا هنا كسبنا الزبريه كندل سر سينوري حمي بن تركمان وقت مثلا بلبله ودرنا شنغالي عفوا سينوري حياني قرميله يعني ايه بر بنهاو ام دبينجن ام رافورا خلوان رادكن او مجلس ووالد وان دبيجن ام ددن ائتلاف ددن رئاسه دلوقتي بتدرس معناتها الدار يعني حميت دستة تركيا حمي بن بكرم دستة تركيا
يعني باور بك الرئيس ائتلاف دبي نصر حريري دبي دست من تش ندر ما دست كي ولدر دبي او چتنا ند بن دستي مثلا بن دستي تركا دانا تمام رئيس مصطفى الشيخ وتشالكفان وعندما رخصنا ما في مروفان العفريني ج بيروتي ج لبنان هين بريا سكايب ديال مدى بنزور سباس